audio bi abeto abonse a echiro ma kire se evangelism apart ekeka nsempa e de akire Maame Ngege a wo chiro ma kire se kam na Maame Ngege kwa hunye hemu na ya na onkai na kam ya kwesa asante de ya na wonkai na nde bebre ana waye e de Maame Ngege ene Maame Ngege ababonte abe verify say ye no kre say ye no kre ye be ko ne yakotie na ansa na Maame nka wo sekwe attention TV so ana woni mi edi nhia yi abusia. Keep subscribing to the YouTube channel, follow on Facebook, like, comment and share my video. No enka obiso ensa ebienko ne enkotie Maame Ngege bra wo verify and video abeto abontia evangelism apart system wo kanina eye no kra na sanye no kra yenkotie embra. Can you imagine sa winter butu na hyew no na wo di post to Maame ana se wo di akire Ghana fo Otrufo koshiniba sanseni wedi atrama wa atro nyina esi unyansama kese abeka yakra tutubotom ni wo se me mfa mani mumla life without makeups agra wo se me mfa mani mumla life without makeup yesi postu obano postu adumu nshila ada ube postu adumu nshila no ada no metwa ticket aba Ghana ama wa hu mi face to face manim apro atwonchom amoamoa Kurano agra. You can never compare your skin, your damaged skin, to my skin. Oh, se prekwa hehwie asedi agu ne so. Ba wani ma de betina camera mu. Se na Ngege ena Ngege kwasia ya tiabre statement ya tiabre. Ngege betro statement. Kasable ya kwa kane 3 times yi. Sable na kwa post statement na bahaya na matworo na ayentem. Agra, I can bet it to you. Me bagana. Ama wo de wonsa aye adwuma me bagana be chikala wole. E de asoawo amo akoton. Ama hiafo ho atowo mo. So ati asem na mka kire wo no. Agra, sa wate asem na me ka kire wo no. Ngege me bagana. Me baba be chi atumo. Kuri. E de asoawo amo akoton. E braso se wo se wo de wonsa ye adwuma. Na ujai ehiafo botom tete so ate Ghana na me ba no kamenye se me ba Ghana ba me ba abechi kuri ni ayosu e di ama waso akwa adwuma me pese by 2023 wo de unsa ye adwuma na ujai krono bo wate me mau 2 hours bra life and yes after 2 hours me drop niema e dey expose you ama the whole world the hunu ko shini ni sansani ene otrofo a oye me expose you buru black crossini ba ade bia wo ho entimi nhame wo UK abuaba brana be prove within 2 hours. Number kura na wo send sika e de Maame number kura na wo send sika wo so e de Maame mako tua school fees number kura na wo de send sika. Subscribe to Ghana Update for latest news. Because me me phone na me yef ayi wo so because me from almost 7 good years transactions be amaye bia on me phone so transactions be a my 7 good years wo UK e wo me phone so transactions be a my wo UK e wo me phone so fa number kura na wo send me Maame sika e di feed me Maame e hwe me Maame fa number ne beto ko shini sansani trufuwe sika kura na wo send ko tua me ba school fees fa beto kwasia ye de twa abeto e na wo keke funuma kwasia wanum na otwan abere chireba mama komo say mama easy the easiest way me say
transactions ana wo ye maame wona wo se wo hye me maame Ghana for se prove chira wo mo transactions ana wo ye sika de ko transactions ana wo ye sika de maame ma transactions ana wo ye sika de ba UK for me to know no UK ha me no wo start a business what o ma de enuru 4 times enema what o enuru 4 times enema what o me ho enuru 4 times and from there utia ka transactions away is still in my bank kwashiniye me ye advertisement wo wo de 5,000 ni kotua ekusika gal ekusika kano me be kan no kre say yes me ye advert utua 5,000 yes o last o first transaction sika ne broso amount to get to be I'm say 50 or say 30 pound 50 pound but me the sunglasses free at the go so the prayer ukunu one kasa o manager entry me ye a mema t-shirt fe kama ye nioma e de be che one kasa wo manager na ye frɛ no entry kwasia I said I was with you already. kwasia enti me metimi approve enioma me yema entry ne nsa kan ye aseda wo beda me I can prove everything to you enti me ma 2 hours bra ne be prove bra camera mu transactions bi a wo ye koye. Subscribe to Ghana Updates for latest news. Afa dia wo ye ba every week afa Ghana for afa on asem bia na bra kan afa Maame ne ka che ne say no obrɛ me 100 million every week obi timi brɛ me 100 million every week na so ntimi ntua ne workers ka hunu say odi atro you can't even afford to pay your workers. All your workers run away. All your workers on my journey because you can't afford to pay them. Eh? Obi a wati abrochire no onye lazy. No timi ko ejuma. Etimi bo ejuma 11 hours, 6 hours, 3 hours. Oye okay, no san wokunu. Oye okay. Onye kwakwahwe akwa because there were year juma wo you can onim say webe 26 27th ye betua ne ka ene date ye saying obi enim say 25th 26 acha webe 30th ye tua ka agra batua wo workers ka de ebo so me so kwasia me na me suma on se kwana kwaje bank bosia fa beto asana enkunya begu asole dem na ton krafre hia for so o mfa 50 ni 60 consultation fee woni twasidi kwasia jimi fo krasi ni a obema wo maame e common credit kra this all the be ye wo de come lesi wo maame so common credit this all the neighbor sorry na the camera see so when you chasidi abuwa jimi fo Maame ka asem nchira Agradaa asem unexpected to obi wo UK or opportunity to call whoever to get overdraft or loan Oba kachile Ghana for nyina say why you go chain abeto me kom meboa ene de o say repeat say go chain si bebreba why ama Ngege Maame Ngege anya kwetene ne ede ebaye ne University Foundation ana asomasna me dwene bi esomo ne number 0548302985 ketwe bia ensa makwa